uKristu inkosi. uKristu uyabusa. Njengoba sazi sonke ukuthi njengamanje sesifike kwisibombe sesithathu salesifo esibizwa ngo-COVID-19 ngesiZulu esisibiza ngokuthi ukhuvethe. Umfundisi wethu uke wangithinta ethi ukhathazekile kakhulu ngokuthi ingabe abantu bayawuthola yini umgomo walesifo. Uze washo wathi nje khona la ibandleni ngikhathazekile, angazi ukuthi abantu bayagoma yini. Angazi-ke noma ngibuze ngithi bangaka sebegomile o bangaka basasaba ukuze akhululeke phela. Kodwa-ke angizukwenza lokho. Kunaloko ngizombonga nje ubaba uNtshangase ngokuthi ngaphezu kokuthi uyasiphilisa ngomphefumulo, kodwa futhi uyafisa ukuthi asiphilise nangokomzimba, asibone siphilile. So ungicelile ukuthi ngize namhlanje ngizokhuluma ngalo ukhuvethe nokuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sigome sonke. So ngaphambi-ke kokuba ngiye emgomeni ngizoqala ngalo ukhuvethe. Lwafika kanjani ukhuvethe la eSouth Africa? Kwakuwumhla ka-31 December 2019 la ezweni laseChina kwidolobha elibizwa ngokuthi iWuhan. Kwabikwa ukuthi kukhona lo mkhuhlane ongajwayelekile asebewubonile. Bathi lo mkhuhlane uyabulala. Mawusutholile abaningi bawo bayashona. And uyathathelwana kakhulu kuneminye imikhuhlane ekhona. Kwaseke kuyaqala-ke kwenziwa ama-investigations ukuthi ngabe ubangwa yini lo mkhuhlane. Kwatholakala ukuthi lo mkhuhlane ubangwa igciwane elibizwa ngecorona. Kwakungaqali-ke ukuthi kutholakala icorona. Icorona yayivele ikhona. Umehluko wale corona ikona ukuthi yayibanga umkhuhlane obulala kakhulu kunalamanye ama-corona, and yayibanga umkhuhlane osithathalwana ngokushesha okukhulu. Kwathi nje kufika uJanuary 2020, ngithe kubikwe ngoDecember 2019. NgoJanuary 2020 kwabonakala ukuthi lo mkhuhlane wawusubulala abaningi futhi usuphathe abaningi. So inhlangano-ke esiyibiza ngokuthi i-World Health Organization okuyiyona ephethe ezempilo kuwo wonke umhlaba yase iyayibiza lo mkhuhlane ngokuthi u-COVID-19. ngokwesiZulu-ke sawubiza sathi ukhuvethe. Corona, V, virus, D, disease, 19, which utholakale ngo-2019, COVID-19. Sonke-ke siye siyibone le corona kuma-TV, bake baveze nje into eneyipike kanjeni. Ukhona umntwana wafika kumina ephethe olunye ukhula oluneyipike. Wabuza wathi iyona icorona lena? That's hayibo, into nje eyi-virus asikwazi ukuyibona ngamehlo. So i-virus idinga i-microscope ukuze uyibone. So zonke lezi zinto abasikhombisa zona, ama-G5, abanye babona ifu elingajwayelekile bathi yona icorona leya. Cha, ngeke uyibone ngamehlo icorona. Ibonakala nge-microscope kuphela. So wathi kuphela uDecember i-World Health Organization yayisayithe lo mkhuhlane uyi-pandemic. That is why kuthiwa i-COVID
is a pandemic. Pandemic meaning ukuthi izo-affecta umhlaba wonke. So kwasukela ngaleso sikhathi wonke amazwe ayesazi ukuthi le COVID izofika kuwona because it was a pandemic. Then ibonakala ngani le COVID mayisiphethe? Abantu bakhona babeba nama flu-like symptoms, like sithe umkhuhlane. Babekhohlela, bene-fever, bekhathala, amasela abebuhlungu emzimbeni, ube ne-difficulty in breathing, yonke nje lezi zinto eziphathelene nomkhuhlane. Kodwa umehluko ukuthi lokhu kwakushesha kakhulu, udinge ukuthi uye esibhedlela ukwazi ukuthola usizo. Yayispreada kanjani? Yayispreada ngokuthi uthi mawukhuluma or ukhohlela or usniza kuphume lama droplets ahlale mhlambe kuma surfaces. So as ephuma lama droplets uma uwa inhaler or with contact uxhawulana or uwathinta la kuma surfaces, then bese uyathinta ubuso, thinta amehlo, thinta umlomo, then ngaleyo ndlela ubese uya inhaler usiyaphatha njalo nawo lo mkhuhlane. Ingangokuthi kuthiwa nje mayike yahlala kuma surfaces ingalasta 24 hours isaphila. So uzofika umuntu wakhohlela ihambele, uzofika wena uthinta isurface, uyithinta ubuso, usuyayithola njalo. Ingakho ke kubalekile ukuthi sisale siswasula ama surfaces, sigqoke ne mask, sizame ukumaintaina i-social distancing. Kwathi ngokuphela kuka March kwase isiphathe abantu aba 118,000 and yayise spread to 114 countries. Siyakhumbula nje ukuthi United Kingdom, United States of America, Italy, Persia, iwona ama countries lawo asheshe affecteka ilesifo and yasenza umonakalo omkhulu kuwona. Size South Africa yafika nini le COVID? Isiguli sokuqala nje esabikwa ukuthi sino COVID la eSouth Africa kwakumhla ka4 March. Sasikade sivakashele eItaly, hamba nonkosikazi wakhe negroup nje yabantu abawu10. Bathi mabebuya basebenawo ama symptoms alomkhuhlane. Okuhleke ukuthi leso siguli sokuqala azange size sishone, sa-admithwa nje sahlala isikhathi eside esibhedlela kodwa azange sishone. Kwasuka lapho-ke kwaqala-ke sabonakala siqhubeka-ke sithathelana lesi sifo. Ngomhla ka-15 March, uma siyakhumbula kahle, uPresident wethu Ramaphosa waqala wabikela ukuthi singena manje ku-lockdown ukuze sivimbele ukubhebhetheka kwalesifo. So sukela ngomhla ka-15 March yaqala yashintsha nje impilo yethu kuze kube namhlanje. Saqala sagqoka ama-mask, kwavalwa izikole, kwavalwa ngisho amasonto, kwa-reducewa amanamba abantu aba-attenda imicimbi. Kwathi uphela uMarch, khumbulani ukuthi sithe isiguli sokuqala sabika ngomhla ka4 March. Wathi uyophela uMarch sase sine ngaphezulu kuka-1,000 cases ayesesitholile lesi sifo. Kodwa ngalesifombe sokuqala ukushona akusheshanga kakhulu because ngokuqala kwe-lockdown sase sinabantu ababili abasebeshonile ngalesi sifo. Sasuka-ke saqhubeka uMarch, uApril, kwathi kushaya uMay,
kwaqala ukwehla-ke ama-numbers ashona phansi. Come December 2020 saqala sacabanga ukuthi sesidlulile, saqala imicimbi kaDisemba kanti sesiyasibiza futhi isiwombe sesibili. Isiwombe sesibili-ke saba serious kakhulu imiphumela yaso. Kwashonwa kakhulu, abantu nje esabaphatha bafika ku1.5 la eSouth Africa nje iyodwa. Mhlambe uma ngase nje ngintshele ezibhedlela ukuthi kwakwenzakalani ngesiwombe sesibili, ngendlela okwaku serious ngayo, kwaphela imbhede. Wathi uyagula ufuna umbhede esibhedlela, kwakungasekho imbhede esibhedlela. Laba abanama medical aid abaya ko private hospital bathi baya khona bathola ukuthi imbhede ayisekho, bagcina sebebuya ezibhedlela zikahulumeni. I-oxygen yancipha ngoba manje uma uphethwe yilomkhuhlane ayavaleka amaphaphu, udinga i-oxygen eningi. Yancipha i-oxygen, kwashona ngapha nangapha, ngisho u-Afrox okuyena osupplya nge-oxygen sathola ukuthi i-oxygen yayisincane ku-Afrox. Ama-mortuary ezibhedlela yayingekho indawo yokubeka izidumbu ngendlela okwakugcwele ngayo nangendlela okwakufiwa ngayo. Abasebenzi bezempilo bagula, kwatholakala ukuthi akusekho-ke manje abantu abazogada laba abagulayo ngoba nabo abasebenzi bezempilo babethatheleka yilesi sifo. Esibhedleleni nje engisebenza kusona kwashona abawu-8 abahlengikazi ngalesifo ngesiwombe sesibili. Lokho ukukhombisa ukuthi lesifo imiphumela yaso mibi kangakanani. Uma nje sibheka emhlabeni wonke abantu abashonile ngalesifo kuze kube manje u3.91 million abantu asebeshonile ngalesifo. Sibuyeke size kulomgomo. Uyini wona lomgomo? Lomgomo umjovo osiza ukuthi umzimba ukwazi ukumela leli gciwane uma ilihlasela. Ulimela kanjani? Mawusungenile emzimbeni lomjovo wakha esikubiza ngokuthi ama-antibodies. Nje to simplify it ngizothi amasotsha. Wakha amasotsha. Lamasotsha ayiwona-ke athi leli gciwane maselingenile abese eyalwa nalo. Ngokwemvelo uNkulunkulu usakhile ngendlela yokuthi ngaphandle nje komjovo uma igciwane lingena emzimbeni, then siyakwazi ukwakha-ke lamasotsha alwe naleli gciwane. Kodwa-ke ziningi ezinye izinto-ke eziye zenze lamasotsha a-affecteke ngokwemvelo, like mase sikhulile or uma siphethwe nayo ezinye izifo njengoshukela no high blood pressure, or uma ngabe silithole leli gciwane lisenamandla amakhulu. Yingakho-ke kwesinye isikhathi kuye kuthola ukuthi omunye umuntu siyamphatha lesifo kodwa ama-symptoms angabi makhulu kakhulu, kodwa omunye simphathe kodwa angakwazi ukusimela azagcine seshonile. Kudepende ekutheni i-immunity yakho i-strong kangakanani. So i-vaccine-ke uma usuyitholile isiza-ke umzimba wakho ukuthi ukwazi ukwenza lamagciwane, awenze lama-antibodies or lamasotsha
azokwazi ukuthi alwe naleli gciwane malingena emzimbeni lesifo ke bese singakuphathi kakhulu. Yakhiwa kanjani i-vaccine? I-vaccine kuthathwa lona igciwane kodwa bese kuthathwa le part engekho active libuye lenziwe weak futhi kwayona leyo part in such a way that ayikwazi ukuthi ifike ikugulise. Kwenziwelani lokho? Kwenzela ukuthi mayingena emzimbeni umzimba wakho uyirecognize ukuthi leli gciwane u-COVID virus, and then ibisiyenza ke amasotsha azokwazi ukulwa no-COVID. Akulona ke yodwa ke i-COVID vaccine esiyisebenzisayo. Sonke siyazi ukuthi iy'ngane ey'ncane siyayithatha zihambe ziyogoma emakliniki, zigomele o-polio, zigomele o-smallpox. Kuseyiwona-ke umgomo lowo. And leyo mgomo isizile kakhulu ukuthi yehlise lezi zifo. Namhlanje awusamboni nje umuntu ophethwe ipolio because isiya eradicatewa using i-vaccine. O smallpox nje akuselula nje ukuthi ubone umuntu ophethwe u-smallpox because nayo futhi yehliswa ikona ukusebenzisa i-vaccine. Okay. So kwenziwa njani ukuze before le vaccine inikeze abantu? Le vaccine i-undergoa ama-clinical trials, isa-checkwa ukuthi izokwazi ngempela yini ukusiza umuntu ukuthi amele lesi sifo. Mase beyakhile-ke ebiseke i-World Health Organization iyayi-check-a nayo based on ama-results alama-clinical trials. Mangabe i-World Health Organization isi-approve-ile, then ibisiyayidlulisela-ke kulelo country. Mayifika futhi kuleyo country nakhona futhi ama-experts ayayi-check-a to see if izokwazi yini ukuthi bayisebenzise kubantu bayo based on ama-recommendations ka-World Health Organization. Now, la e-South Africa-ke siyasonke ukuthi isiqaliwe i-roll out ye-vaccine. Yaqalwa ngoFebruary, kwaqalwa ngabasebenzi bezempilo. Abasebenzi bezempilo banikwa i-vaccine ebizwa ngokuthi i-J&J or uJohnson and Johnson. U-J&J uthola umgomo owodwa kuphela bese uyavikeleka. Emva kwaloko ngoMay kwalandela abano-60 and above. Emva kwaloko siyazi ngoJune sekuqaliwe la ngothisha. Bona-ke banikwa umgomo okuthiwa i-Pfizer. I-Pfizer khona uthola imigomo emibili. Fike uyothola owokuqala ubuye uphindele bese uthola owesibili. Owesibili why? Owesibili ngoba uyasiza ukuthi uma usuwutholile kwenzeke lokho esikubiza ngokuthi ama-memory cells. Ama-memory cells akusize ekutheni in future if your body is invaded by the same vaccine, the same microorganism, then izokhumbula umzimba ukuthi I know this microorganism, and then it will develop antibodies are specific to that microorganism. So uma ngabe ke uzovaccinate fanele uregister kanjani? Ma uregister fanele ube ne-ID book yakho, ube ne-medical aid number. Uma ungenayo futhi medical aid number akulutho, you can still register. Masu register ke usebenzisa ifoni yakho, i-laptop or i-computer. Fanele ke ube nama-data ukuze ukwazi ukungena ku-website yokuregister. Masu register bayakubuza imibuzo ofanele uyiphendule. Akuthathi isikhathi esiningi, it's only about 2 minutes. Once waqeda ukuregister
then uyathola i-SMS ezokutshela ukuthi usurejistileke, ususequeuini yokuvaccinate. Later on, mase uready-ke, be-ready ukuthi usebengakuvaccinate, you will get another SMS esizokutshela-ke manje ukuthi i-date yakho yokuvaccinate and i-venue la uzovaccinate khona. Kubalulekile-ke ukuthi unike i-address e-correct because uma sebekunika ukuthi uzovaccinate phi, bakunika indawo ezoba seduze nala uhlala khona. So uma unike i-address e-wrong, then bazokunika kude nala uhlala khona. Kodwa-ke uma ungenayo-ke futhi ama-data or internet, you can still go to any vaccination site eseduze kwakho ucela ukuthi bakusize ngokuregister. Nabantwana-ke abasebancane bayacelwa ukuthi basize-ke thina sesikhulile ukuthi sikwazi ukuthi siregister because bona sebeyazazi zonke lama gadgets kalula. Ngosuku lokuvaccinate bazofike bakuscreenele i-COVID signs, bakusayinisa i-consent, and then bakubuze nje imibuzo ngama-allergies nama-conditions amanye onawo before bakuvaccinate. Mase bekuvaccinate bazokuvaccinate engalweni yesinxele la phezulu. Mawuqeda uya-observe for 15 minutes to see ukuthi unawo yini ama-side effects. If ungenawo-ke bese uya-discharge. Mawu-discharge enza sure ukuthi uhamba ne-appointment card. Ngoba mawusubuya kufanele ubuye uyiphethe le-appointment card. Iyona bazobona kuyona ukuthi imuphi umgomo owawuthola ufike kokuqala. Imaphi-ke ama-side effects ongaba nawo emva komgomo? Kuzoba fever, headache, ukukhathala noma ne-nausea mhlawumbe. Lokhu akusho ukuthi usune-COVID. Kukhombisa ukuthi njengoba befake le vaccine, umzimba wakho-ke manje-ke is busy forming ama-antibodies. Akhona-ke amanye ama-symptoms ayeke abe more serious asebikiwe. Njengekhanda eli-serious-ke manje lingapheli, isisu esisikayo esingapheli. Lokho-ke uma unako kufanele uhambe uye clinical seduzane noma esibhedlela. Ngiyazi ukuthi abanye bazwile ukuthi sometimes uba nama-blood clots enzekalayo, which is very rare. Kuyenzeka kodwa it is very, very rare. And kwakubikwe ngo-J&J. Uma usuvaccinate-leke, does that mean awusaphinde yini uyithola u-COVID? Usengawuthola u-COVID. Why usengawuthola u-COVID? It's because if you still come across i-microorganism ka-COVID, isazobuya ingene kuwena emzimbeni. Kodwa umehluko ukuthi mawusuwuthola manje umzimba wakho usuzokwazi masishane ukwenza lama-antibodies azokwazi ukulwa nayo, ingabe isaba serious like umuntu ongazange aze a-vaccinate against i-COVID. Umbuzo-ke mhlawumbe ozowubuza-ke, mina ngivaccinate-ile yini? Yebo, ngivaccinate-ile. Ngangingasabi, ngangisaba. Pho ngayelani ngisaba? Ngabuka inamba yabantu asebeshonile ngo-COVID, ngabuka inamba yabantu mhlawumbe asebeshonile ngo-vaccinator. Angezwa abantu abashone ngokuvaccinate, kodwa abantu abashone ngo-COVID inqwaba. So ngakhetha ukuthi kusho ukuthi ngcono ngivaccinate nokuthi ngihlale ngilinde u-COVID. So ngiyanxusa ukuthi emva kokuba senizwe le information seniyazi manje ukuthi yini i-vaccine iziningi izinto ezishiwoyo ngayo ezingeyona.
i-vaccine nje eyokusisiza ukuthi sakhe amasotsha azokwazi ukuthi silwe ne-vaccine ne-COVID. Mhlawumbe omunye umuntu uzongibuza ukuthi isakhona yini enye i-wave ezayo. Siyokuvimbela ukuthi kuze amanye ama-waves ngokuthi sonke sihambe siyogoma. Ukwenze njalo kusiza ngani na? Ukwenze njalo kusiza ngokuthi uma abantu abaningi sebegomile, mayifika le microorganism angeke isakwazi ukuthi isiphathe isigule kakhulu nge-COVID. Ngaleyo ndlela sihambe siyothelela abanye, nabanye bathelela abanye, nabanye bathelela abanye. Instead izothi yafika isithole sigomile ingabi sakwazi ukuqhubeka. Lokho kubizwa ngokuthi i-herd immunity. Amazwe nje anjengo-America asenayo already this herd immunity because asekwazile ukuthi agome abantu abaningi. Sebeyaqala manje bayavula ama-events, sebecabanga nokuthi mhlambe even ama-mask bazowayeka because their countries have developed a-herd immunity. So uma uvaccinate awuyisizi wena wedwa, usiza nabanye abantu ukuze isizwe sethu sidevelophe le-herd immunity. Ngiyabonga.